Lamutosuno koto mauran tena kange takene karuwara AGM kaparana bian nera potu report na kere toruna tebe koto matukono ne pena kaisi una luka nyuma potu kimede ata kedi kapulu kemi oga ata monado pe boni kesi etodoli kisi no de bale kisi libo jasa kornuka AGM picho kwa kon lode rai loyeta kornuka gwelar arai district commercial officer etitogo mtobala be mami sakoilo kobu kedia isomato sejo mamu performance joko echepeda na arai mwe poloko isako zilo nwipu mabetu pitos mebe itkesa ikona atupiti agia unu kolone akora re kapunto nilolo mami kapuni kotai mami kapuni bongu tos ya unu kolone world kaburati association zara wa isako zilo emioga kopani karulo nyetelo ya wali kwa ye mama AGM ikona leja ikina konyo bale kisilibe ine karu kota urianete ni nemba na kere ujaini ki ja sisa kozile mioga akaisa unalo kanyi isakozi akaisare zokoto pelosi adauni edit akaisara loloni neraroni na tomonadi piloni nesada upe AGM zikasi yego kuno dauri antena deputara DC bulubulu yeko isikwenya retebe mamutiere pelukecha kametunga kanuka itacha pesen onyero ko tupireta samusine no kaitunga no mamejoka pote do kesidai chopodo ai kama kesi lude liko semioga. I don't want to arrest you every time that you eat government money. My humble request is this time use this money properly and pay it back. The government has a lot for you, but there is only one problem. Even if they give you money, you don't want to pay back. But I'm happy with the journalists. At least for them, they are not like other groups. Onyero batimongo lode rapolone cholonga tukotona ka tumuna ko chamuni tebe mami kapunu erasilwe nyakunu no ejo. Mamu association sauta senya kikapuno tomosako idoda neda ijekite woro no imameja association sinyobo nsilu lejari AGM anwado mone resolution kawangina ajebertonga e complain bonebe warsado mutikapun mo period la lokoda kunye dobo ije kibonebe katonga no ade je lokoda buten effecting atamatenya kikapun stile mamu ikapunu auto sabung tomosako wakati ye mtu kesiche dapo tukimileta konyake otona kainya kikapunu nese roke pagal kama bere ngulu apolo ko tomosako ogias bere ngulu ay touch lukeje tere ko nan nakini kesi apede tay na bongori ay ni selu ke pidebe wala jatanyo ikapunu njaka kesi kapunu tete luchede medaunete chamane le sakos loto to pop moti jalti tunga nguni kapunu nye sibai kapasa fuga David Wright, Opus TV East Kwabuka Jadi.